Imana ikibarikiye mu mateka ya gatanu dusoma Imana yacu ngacere mu mutima wawe ugurura Imana wisenge ngacere n'ibyo bisenge bya Yesu neza batubwira ati ikintu cyose cyose Imana data bizajya gukora Mukamara cyane kubona abakirege yikorera amaboko yacu kugira ngo twereke gukomeza izibwamagana kandi n'ingabo unaweza bisabisha tukomeje gusabira Eklezia yawe n'ibere wacu barwaye Eklezia yawe iri muri twebwe muhagakiye muri bisi Eklezia yawe n'abantu impande zose n'ibose basakajwe n'ubamare bende kwekwa mamereza ko batogora bitabahirwe bongeye gutegera ko usumane kishaba y'abakora abantu bose turi gusabye Yesu ko batwara gusangiza ibintu bose Jambo Imana kusoma mu kitabu cy'amategeko ni wamara gushika mu gihugu umukama Imana yawe uhaye ntutebuke gukora amashano akorwa n'ibyo bihugu uzohasanga ntihaze haboneke iwawe umuntu n'umwe aturira umuhungu wiwe cyangwa umukobwa wiwe yishikanwa afumura agendeza arabura cyangwa aroga umugunditsi umuhanuzi uhanuza umuzimu cyangwa umenyi n'uhanuza abapfuye nako ukora ibyo wese umukama amuraba nk'ishyano kandi ayo mashano niyo yatumye umukama Imana yawe yirukana abo bantu akabakura imbere yawe urabamwerana imbere y'umukama Imana yawe kuko ayo makungu uzo kwirukana arumvira abakunda kugendeza n'abafumura ariko wewe Imana yawe ntacyo yakurekuye kugira isa n'icyo umukama Imana yawe azokugenera umuhanuzi nkanje amukuye iwawe muri bene wanyu niwe muzokumvira ibyo nibyo wasabye umukama Imana yawe ku musozi Horebi wa munsi w'ikoraniro aho wavuga uti sinshaka gusubira kumva ijwi ry'umukama Imana yanjye
kandi sinshaka kuraba urya muriro ukaze kuko nohava mpfa. Niho rero Umukama yambwira ati bagize neza kuvuga ibyo, nzobahagurukiriza umuhanuzi ameze nkawe avuye muri bene wabo, nzoshira amajambo mu kanwa kiwe, nawe azobabwira ibyo nzomutegeka byose. Nihagira uwanga kumviriza amajambo yanje, uwo muhanuzi azovuga ku izina ryanje, ni jewe nyene nzobimwibariza. Ariko umuhanuzi azokubahuka akavuga ku izina ryanje ijambo ntamutegetse kuvuga, canke akavuga ku izina ry'izindi mana, uwo muhanuzi azopfa. Niwibaza naho umutima uti tuzomenya gute ijambo ritavuzwe n'Umukama? Umuhanuzi yavuga ku izina ry'Umukama maze icyo yavuze ntibishike canke ngo kirambuke, rizoba ari ijambo ritavuzwe n'Umukama. Uwo muhanuzi azoba yavuze iryo yiyadukaniye, ntuze umutiye. Iyo ni ijambo ry'Imana. Umukama yashize intebe yiwe y'ubwami mw'ijuru, kandi ubwami bwiwe nibwo buganza byose. Heza y'Umukama mw'abamarayika biwe, mwantwari murangura ijambo ryiwe. Igisomwa cya kabiri. Ijambo ry'Imana dusoma w'ikete ryandikiwe Abanebreyo. Ukwemera niko shingikiro nyaryo ry'ibyo twizigiye, ni uburyo bwo kumenya ibiriho tutabona. Niko kwashiriye intambwe abakurambere. Ukwemera niko gutuma dutegera kw'ibiremwa byanditswe
n'Imana, ibiboneka bikava ku bitaboneka. Ukwemera niko kwatumye Abeli ahereza Imana impakwa irengeye iya Kayini, kugatuma ashingirwa intahe ko ari intungane, Imana igashingira intahe imperezwa yiwe, kandi niko gutuma Nuko akivuga n'aho yapfuye. Ukwemera niko kwatumye Henoki ajanwa mu ijuru ngo ntabone urupfu, kandi ntawe wigeze asubira kumubona, kuko Imana yari yamujyanye, kandi mbere y'uko imujyana yarashingiwe intahe ko yahimbaye Imana. Nanone utagira ukwemera ntashobora kuyihimbara, nk'uko uwegera Imana ategerezwa kwemera yuko Imana iriho, kandi yuko ari izobera abayibonera. Ukwemera niko kwatumye Nowa yubaha Imana, akubaka ubwato bwo kurokora umuryango wiwe mu gihe yabarirwa n'Imana ibitari bwaboneke. Uko kwemera niko kwamuhaye gutsinda isi no gutora mu butungane kuronka bemera. Ukwemera niko kwatumye Aburahamu agamburuka mu gihe yaramagarwa akagenda mu gihugu yari yagenewe kuzotorana, kandi yagenda atazi yaja. Ukwemera niko kwatumye aja kugerera nk'umunyamahanga mu gihugu yasezeraniwe, abana mw'ihema na Isahaki na Yakobo basamurako amahwe n'iryo sezerano. Nkako yari yiteze igisagara gifise umushinge ukomeye, igisagara Imana yipimuriye ikiyubakira. Ukwemera niko kwatumye na Sara nyene ashobora gusama inda naho yari ashaje, kuko yiyumvira yuko uwabimwemereye akwiye kwemerwa. Nicyo catumye umuntu umwe ubwenge kandi yarahageze yamuka kw'isinzi ry'abantu nk'inyenyeri zo mw'ijuru, nk'umusenyi udaharurwa wo ku nkengera y'ikiyaga. Abo bose bapfanye uko kwemera batarashikira ibyo bari bemerewe, barabiramuka babiramukiriza kure, baremera yuko bari bakavana n'ingenzi kuri iyi si. Abavuga ibintu nk'ibyo rero baba berekanye yuko bariko bararondera igihugu cyabo bwite. Byongeye, iyo bibuka igihugu bavuyemo baba bararose akaryo ko gusubirana. Ariko noneho bariko barifuza igihugu cyiza kuruta ni ukuvuga mu ijuru. Nicyo gituma Imana idaterwa n'isoni no kwitwa Imana yabo, nkako nanone yarabateguriye igisagara. Ukwemera niko kwatumye Aburahamu afata Isahaki akamutangako inkuba mu gihe yagezwa, agatanga umwana wiwe w'ikinege, kandi ari we imihango yari kurangurukiraho. Kandi yari yabwiwe ati, muri Isahaki niho urubyaro rwawe ruzorwa. Aburahamu yiyumviriye ko Imana ishobora no kuzura abapfuye. Nicyo gituma yamurokoreye umwana wiwe, maze biba ikimenyetso. Ukwemera niko kwatumye Isahaki ahunda Yakobo na Esawu imihezagiro yerekeye ibizoza. Ukwemera niko kwatumye Yakobo aho yagira ate ahezagira abana ba Yozefu bombi, agaheza akunama yishimikije umutwe w'inkoni yiwe. Ukwemera niko kwatumye Yozefu aho yagira ate yibutsa iby'ihunguka rya bene Isirayeli, agashyiraho amategeko yerekeye amagufa yiwe. Ukwemera niko kwatumye Musa aho yavuka anyegezwa n'ababyeyi biwe amezi 3, kuko babona nyamwana ari mwiza, ntibareza ngo batinye itegeko ry'Umwami. Ukwemera niko
gusa aho amariye gukura yanga kwitwa umwana w'umwigeme wa Faraboni agahitamwo kugoranwa n'igihugu c'Imana nta kwishimira ubwohe bw'igicumuro butamurana n'umwanya. Yemera ko gukengerwa na Kristu ari itunga rirengeye amatungo yo mu Misiri kuko yamba ahanze amaso guhera hirya. Ukwemera ariko kwatumye ava mu Misiri adatinya ijambo ry'umwami kuko yagumya umutima n'uko yoba yabonye ubutaboneka. Ukwemera ariko kwamutumye ahimbaza Ipasika akamijagira amaraso kugira ngo uza guzikiriza imfura z'Isirayeli ntazikureko. Ukwemera ariko kwatumye baja mu kiyaga gitukura nk'ahantu humutse Abanyamisiri nabo babigerageze bagaca bamigwa bagasoma ntubi. Ukwemera ariko kwatumye urugo rw'amabuye rwa Yeriko rusenyuka bamaze kurwikuza iminsi indwi. Ukwemera ariko kwatumye wa mwana y'Abrahamu adatikirana hamwe n'abase kwemera kuko yari yafashe umupfasoni abakazi. Ikindi novuga n'igiki nta mwanya afise kudondora ivyerekeye Gedewo, Baraki, Samusoni, Yefute, Dawudi, Samuweli n'abahanuzi. Uko ukwemera kwabo bari bagaburiye intara z'abami, barakurikiza ubutungane, barahangurirwa imihango, barazibira iminwe y'intambwe, barazimya uburake bw'umuriro, bararokoka ubutwi bw'inkota, barakomera banga bagoyagoya, barerekana ubutwari mu rugamba, barirukana ingabo z'abanyamahanga. Abagore barasubira kubona kubwizuka ababo bari barapfuye. Abandi barishwe bubi ariko ntibemera ko hagira ubatabara kugira baze bashikire izuka risubirije. Abandi nabo baragejejwe mu gushinyagurizwa no gukubitwa, mu kubogwa no mu gutabwa mu ibohero, baricishijwe amabuye, baraciwe no kubiri, baricishijwe inkota, barayerera bambaye isato z'intama n'iz'impene, baraburanirwa, barakubagurwa, baragirwa nabi. Iyi si ntiyari ibabereye, baguma bayerera mu gahinga, ku misozi, mu masonga no mu mpanga z'isi. Ariko abo bose naho bashingiwe intare kubera ukwemera kwabo ntibashikiriye ivyo bari baremerewe kubera ko ari twebwe Imana yategekanirije ivyiza bisumbirije, bakaba batari kugirwa abantu barushitse tutarimo. Iryo ijambo ry'Imana.
n'abari kumwe namwe bashikare Yeriko. Hanyuma Yesu avuye i Yeriko ari kumwe n'abigishwa biwe n'itsinda ry'abantu. Umuntu w'impumyi yaseka yitwa Barutimayo. Barutimayo yari yicaye ku nzira, yumvise ko ari Yesu Nazareti, akamutse gusemerera avuga ati, gira ubuntu Yesu mwana wa Dawudi, gira ubuntu Yesu mwana wa Dawudi. Benshi barayangira uwacetse, ariko we arushirizaho gusemerera, gira ubuntu mwana wa Dawudi. Yesu arahagarara avuga ati, muhamagare. Bahamagara ya muntu w'impumyi bamubwira ati, humura. Hasi yaramuhamagaye, atera hasi umutamana wiwe, ubwo nyene atahaguruka yegereye Yesu. Yesu aramubaza ati, wifuza ko nokubwirira iki? Ya muntu w'impumyi amubwira ati, mwigisha, nifuza ko nobona. Yesu aramubwira ati, igire ukwemera kwawe kwagukijije. Bonyene acarabona, araheza agendanira Yesu. Twagende kudumiza tusuka mama. Mana tata tumesimama zetu tuwacheze kutoka katika Bwana. Mutima w'Imana nzima, mutima w'abantu bisemerera ibyo Yesu y'Imana nzima kugira ikigongo Yesu mwana tugira ikigongora tunakuze turode Yesu duyo tena shika kwa Kristo kaza mana mutima w'Imana. Mutima w'Imana nzima, mutima w'Imana nziza, tugina abatumenye Yesu abantu mwanyuma kamizere ya Kristo kaza mana mutima w'Imana. Mutima w'Imana nzima, mutima ugira ubuntu, mutima wahaye Abrahamu wahita mu ntara yawe mu ntara ya Kanani bataziyosha. Mutima w'Imana wahaye Abeli bitanuka ukabajete ukaba Samsoni wachakaza bashete kuzuzwa n'ubasha bwawe abagutsinda n'ubutabaruka ku ntambara. Tugira ubutwuzure kazi kandi mutima w'Imana. Mutima w'Imana wawe ukorera Imana maze agashirwa mu bagororotsi. Tugira umutima wo kwihana kazi Imana mutima w'Imana. Como
y'Imana duhura n'Imana twumva n'Imana tukakwizera Imana nzima abanyaka kwihana abafite kera kwivamo twibukira Kristo Imana nzima kaza Imana itubonera Iyo muzika ni myiza tubasha gutegera ibyiza urucyo rimoza kugiba bisa Yesu Mana Dawudi n'ikibongwe munyuma baraza uri kuganira na Yesu ati wifuza ko nakorera iki ndamubaza unarambise ngo mwana wawe ati mwigisha mukaba wanje Imana ntabanifuza ko nubona bizagaza ko ubwo mwana wawe munyuma ameze mwigisha ubwo ngo umwana mbere n'abantu nuko abantu b'Imana inkuru nziza ya Yesu Kristo yazanye bari bacisha ibipapuro bine na gatandatu kuja ku murongo wa 52 Yesu ariko aduga Yerusalemu amaheza hazobandikirwa hazobandikwa n'amahanga yose akamubona akaganira abayuda bose akazona ko Imana byakagandika Yesu yazatuma avuga ngo tugereki kiratiri tugereki n'ubwo abahanga kiratiri ubwo bwanza bacukire Mugireni n'ubwo abadasezera rero nakomye kandi iki gitabo Yesu yagize cy'umukiza nicyo cyanyuma umunguza y'abariko umugana cy'icumi kwa yaravuga Mariko 10:34 Imana n'umugaruza kure nuko Yesu kandi batuma biborera n'ishengero ry'abantu imubanga Yesu ntakorera ari kivumu gikorwa ubwambere haza impumyi kandi senga itwa Bartimayi mwere tibara wanashaka yo muntu avuga muri Bibiliya izina Yesu yakishije wavuga ngo Bartimayi
bavuga muri ibi abandi bagutse kubavuga nuko rero mutima w'imitima nuko ishema ry'abantu rero rishaka kumucecekesha n'umurwayi ari uwateza guceceka akumira agore kuya ariko kugora Yesu ariko mu kirundi murazi bavuga ngo ugowe agora iki ugowe agora Imana ugowe agora Imana time uyabatiwe nashobora kumva nashobora kumuzwa kuko agora rero agora Imana yamenya byanyu n'ibagura abareka baramukunde bavuga ikorera ry'abagerageza baramukunde bavuge basa n'abavuga ati guceceka gutetwa bashobora kwigisha bakigora mukama wacu mushefu wacu hari Yerusalemu bari bakamubwira ati nuzakire niba uri mumye kubabwira nigushaka kw'Imana nigushaka gukorere nigushaka kw'Imana Imana ishaka kubaba ishaka kubaba niko tutashoboye bwa cyane ngacyo natwe tutashoboye bwa cyane n'ibintu gatatu Imana sesere mu kwa research ya Satani kandi cyangwa sorabo nikushimira nigushaka kw'Imana nuko uzakire kuko impumyi niko byanditswe n'ukuzora impumyi nuko muhire aho rero byakire nibwo kansera nuko Imana yashatse Imana urupfu kaja mu burya gukora kw'abantu basabwe cyo kwitonda cyane cyo muri Afurika gusa uzavuga kwitonda cyane Imana ishaka gukora urupfu rwaje muri situation cyane nangurane cyakire wenda kugira ngo twakira utavuze bari baracyakira aracyakira ukamugeza gusa kucyakira cyane bari baracyakira ntabyakiriye Imana araza cyane uramubaza guceceka numa sinuma ukavuga ngo uretebereze yumvise ko Yesu Nazareti akavuga gushemera bati ngiri kibaba Yesu mwana wa Dawudi bese bakambarana bakamucereze bariko arushiza gushemera ati ngiri kibaba nyabo sinuma umwenge Imana kumena mungwasa ilikumana ikohera Imana kumena mungwasa ngumuteranje dukurugimana witeranje yera ashaka kumuteranja yera ashaka gukoroka urakamukoroka niwe basana urakamugora niwe yamugorewe Ele obraça pesquisa. Eu podia agora eu pesquisa. Ele faz aqui já o que eu chamo pesquisa. Deixa eu ver da gostei dele. Eu já não parei. Tira ele.
rero ndacugora mwigisha deranja derajima korabira uyu kuromba uko kutaka murasoma bazabana abanyakubaho murasoma bazabana muri Bibiliya musoma mungabisi abisishaku ari kimano konyene azundiwe kimano konyene asaba baba kimano konyene soma bazabana muri Bibiliya ayorewe Bibiliya kimano konyene ugachoibaza ko gusenga hari ibyo byiza biryoshye by'ubwenge bwira Imana wawe ko gusenga kuri hadapfuye urupfu bwawe ko cyane cyane bw'Imana sengeza ugira kabiri Batima mwene Tigai ugira kabiri Gabriel ni muhangi Imana kuniyo niyo yabahanze kandi bajya abantu yabahanze
nicyo gituma abantu b'Imana gusenga neza kuratubindura mukabarabindura iyumvira umuntu wese ngo mbega Mukama uzonyobariza gushika ryari mbega uzompisha inama zawe gushika ryari mbega nzokwanga n'ibitwarariko gushika ryari nzotanga umusoro ku mutima ku minsi yose mbega umwasi azonyishima gushika ryari iyo bizabura cyane gatatu bagashobora gatatu uko niko abantu bose bamazimana n'izitwa bakagera kuri munabimugenda bamubwira abakobwa yiwe uko niko muraseka mukuru niwigirishe ngoje ntakorane bimeze sawa isawa Dia abazi barundi kachamuzi ni sawa nibia bisa ngolipo uvema yango nipo uri kwaza kuzaba mu barozi nipo kuri kunyana nipo sawa nje problem utubichumi anaweza kimetuchumi kabisa ambo kule mimi mjini kwa shilingi kusimu ndio ndio ujibu ariko usiniba ibyo yako abana utima nawe unakazuruchu alikuwa sasa Imana kwa kuwataka Imana wataka Imana wa Amerika kabila hapa Yesu ibabali ikaba ni Amerika bibi atawa abantu abizera Imana ibabali ikaba ariko byabera ko tarazize bikasera bikasera musa kubona akayaga kayabo baje ba Yesu yakitwara ya Ukaristiya ahibasa ngo kandi zorwe kuko bamazima gushikanje kuko ukurikira kuri mutima wawe niko yo yabisenze ikatuma mtoshayo hivi gasasana kwa kushukuru ndio atawezi banyoba bavugira ikishagana isuka Maria kumwa ishishagana isuka kumwa esabagira ubura n'umuntu imbere y'Imana nakudamena abana mugenzi we uko nipase ruba na hoza atijisha cyane kandi kuko mtotayo yanditse iyo tunakata tunaomba kushikaje jisha cyane sukamana kumwa esabagira ubura n'umuntu imbere y'Imana nakudamena abana mugenzi we itazaye katika wabona mucyatari uko niko abakoze umutima abakwizeye bakoze umutima uzi wabawe bavuga abandi nabo abandi bakazera kuko barosiye mafumu bagiye kukuromba ubukombe kurungana gisha hari umwana w'Imana yo bahangayitse umugore yarondera amatungo
yarampaye umuco kwivuga gutanga umuco naza kushaka kukaneza kuza bwenzi arambuye impuzu bavuga bambaye impuzu yavugaga yaravuga w'ibyo rwego rw'abandi batagera mu mahanga bacaniye akamaro n'iki n'umugabo umwe ufashoboye rwose umugabo ubona ko ufashoboye rwose ni uburyo bwahise agakora dutoya n'agapasera n'akamuseruka aramutwara agadukeya mutwara abisi atangwa gucuruza siko cyaje kutabasha gutanga perezida wayo muzo kuri muzo kama mbenge naje cyako hafuna naje sisi kubenge muzo kama mbenge utamanza baraba kukingira navyo hari kwamgezi wamugabura mujye mukeye atumya akakarura pase akubaka ibyo babukaza ntabwo yaruka ubwo rero yacyateye imbere bantu tutwaragatakaye kunyuma arongera nandi kotamera menshi atatangura kurwana n'abafumu muri Tanzania horiki ati ni wambere n'ijwi gusa uri foto uri gusa ariko turari gusa hanyuma ifoto y'ikekari ko ntibikwiye ngo ugura neza hafotore uhibaza zirondoka urabitaka neza gafotore habana na ifotoza iyo tuzirondoka byo haba umuntu abafumu yamurangije umuntu wakurashakashika kwa ba ugize asabiye gufata ari gusa asabaye ngo wiwe nani ngo azibirane yamenetse umutima icuri yitwa hanyuma tije bagera ntabanje kuzidamisha bisa bice kadera makiki abarazana urabyo abose takamenya yanga moja ndivyo kinaza kusa Gawat betul orang boleh gila orang. Amahera akwiri kugira ngo ugende werekana ibindi bazaze barokoka isi yose itembera wese uko wakabaye amahera abereye ntanganisha izo bintu ikiguzi cyari ashaka era gutyo umugabo arimo azafotoza n'aba patirizi bikorazunguka ku isi yose yaba umugore yararusha kuna wewe nakashingiye nangwe mugiye babazi hana cyagigisa ikintu mukamana abantu yaza kujya izi kuno abantu babazi n'abana bagaza present kuzimu wala bari kuzimu na fumu kugira gukomesha toro kutoka kamera kachana Usigize, ndio tuzaji na staza zadeleza ngawiwe utone kwa tone Yesu nakaza kugiri kibongwe niyo ndio kama shama kobe na manifuzi bima zo kuyakora ya basi kama ugiri kibongwe kama murakoze n'abaka Yesu Lazo Jamekani na wangandisi ukitakubuka chini cha Biblia ndache nini basakatana kwa Biblia Oniko kuona Yesu pourquoi nous oubliera-t-il pour toujours nous avons grandi pour la longueur des jours. Nous voyons qu'à la voyage, nous nous venons. Nous qu'à la voyage, nous venons les esclaves. Nous voyons
wayandurwe na bwa bumara umutima wanje urabyibuka neza rwose ugaca uyama muri cero n'ibibuka umuntu asenga umuntu asenga umuntu asenga nawe barakumva abwira Imana agora Imana nagacuka mu kuzimu k'abazimu kuzimu k'abazimu ari bapfumu uburyo gatatu bagerageza kubimisha barakumisha ndabasemerera cyane dushobora gutekeresha ijwi ry'umuntu rigorewe nawe rigorewe nawe ga umuntu yigorewe nta mategeko yagamuka nta mategeko agamuka arigorewe Ils se moquent des règles malheureuses, les règles de bienséance, car ils n'ont rien à perdre. Voyons, vous avez les règles de bienséance pour la matière, il y a neza icyo kirere kitokora abantu ngene bifata ni règle de bienséance icyari bashaka ni règle de bienséance amategeko ngo meza y'abantu no biza amategeko yanjye jewe nigore kandi naza bega umuntu atacagisa atakaza n'umuntu afise byinshi yohora byinshi asa amatungo menshi n'indabara y'ipeta n'indabara y'umutima uratacagisa yasabye by'abantu n'umuntu afise byinshi n'indashaka gusiga n'umutima byinshi we natacagisa atakaza bapfuye kera bamugisha rero ndabona rero uyu perezida Gutero Chine Mayoro isomo keneye tubiyasanze ils n'ont plus rien à perdre ils ont fait quoi atakaza urumva rero abamutegereza rero bagomba baratime yemeye iby'umushiki nawe sinabyemera iby'Imana sinabyemera byakora simfa nk'Yesu simfa nk'Yesu bakafana n'umushabarega simfa nk'Yesu urumva si babyanga yemeye para ikodesi n'abaraga abwira Imana amagogo yiwe niyemere mu bihugu bwiwe ndavuga ngo niko bimeze niko byaremewe niko byategetswe kuzomugara niko byapanzwe kuzomugara mwaripanze igihe mwamuhereza abapfumu nicyo Imana apanze igihe basokuruza nasokuruza bagenda imbere y'abapfumu imbere y'ingeri bakunama uratubatega n'ukuri n'ibibazo bikomokaho Imana yipanze agabanuka n'agabanuka n'ubusazi nasara Imana yipanze Imana yabishatse no kazi Imana ishaka icyo Imana ishaka Bartimeo yarabyanse
sembera rero ari muri contestation muri acceptation contestation ugira akarere Yesu ahagarara rero aramuhamagara rero mugabo Yesu akamubwira umugore akaba guceceka no Yesu Yesu akora gucecekesha ariko Yesu ahagarara Yesu akazana ibyo by'ibiro byane Yesu abaturereye Yesu abaturereye by'ibiro byanje aramubwira imipango yanje ari kandi hariho abatumwa biba Yesu abatumwa ba Yesu bumvikana ni nk'abandi niyo abatumwa bandi bumvikana n'abana kura abana ngaha no Yesu akababanigiye Yesu akabutanga ntaza mugambi wacu Yesu ntaza mugambi wacu wo gushakira nuhamagara Yesu mugambi wo gushakira Sabere kandi wawe ukora nawushaka nufite Yesu barakana bafenana bya Yesu muri kimana bishatse umwana yashatse wagoya bari yatashaka nubishaka Yesu hanyuma umuhamagara nabati kumura uhaje Yesu itabendo badukoreye igihe cyose ngiye kubirero igihe cyose niheburiye bakambwira ati humura aramuhamagaye byaramugoye cyane humura Yesu aragushaka humura aragukeneye humura bwa gatanu rero yacyatumutamana bwiruka asifa rimwe kubashikira Yesu ewe uwo mutamana tengawe ariko gusaba kukubura oya ibungi bwarataye hasi awutaye hasi sasa barimo barabishaka atayimuzi ewe uwo mutamana yakoresha iki uwo mutamana mugabo yakoresha iki niba asedesha ega maskini ishiranga siko mara fasha maskini fasha maskini umutamana rero bibasegesha bosegera ko kandi niyo yambara yakoresha muri mutungo mutamana kandi yambara bati yarasije ubutaka ngora mumushyitse bere ngo yeza kwamakaye nawe yeza kwamakaye yewe ndio kama kwenda mwako kipande pawende na Filipi kaje kaza kurugasha urugo na ngo Yesu namabona baravuga kitakira Filipi ya Filipi ikitanda cha kaza urugo nani umutima wangiye inyonga zawe mukama izo ndode kubera wewe mukama umutima wangiye
atarutamana wiwe atarutamana w'isirupe kandi byongeye bicara hasi uwo mutamana rero wicara hasi